Isa sa mingi sarong karalon na FM inhlekani hakwamkela kanangana ko Africa wabula mina nikhalanga pet mathebula ngwana rsimato wa Jim wa xithango maxingirtano wa jajana makunela wa ndandadzi ekutisela nangana ko Africa wabula T kusuka studio 1 masingita mall hili agiani eka nhlekani lo nifamba na sondoza wa kaminga kasi studio 2 kuna Ncindani Eric Mabasa ila ba blog swingwe ka nhlekani wasikona na mutla mingi saro mena ba endla ku leswaku nangana ko Africa wabula u kota ku kahle ku ta kahle eka wena hlekani lo hlekani kumbe ingaku ku hela ka vhiki ka migingiriko yo tala swinene leyi nga kona la eAfrika-Dzonga emana nga rivala ku migingiriko leyi nge le ku endlekeni hala ya Royal Gardens ya Pharapara FM hi ndlela yaleyo mundzuku se va nge tindlela hinkwato tikongoma kweli mativana handle ka sweswo mingi ro mgaralo FM van'wana va ku imana nga rivala ku kuna 4-in-1 masingita marathon la hinga koho nga ta va khamtiseriwa wona twi kwala ka Munghana Lonene FM minduku mixweni swikomba kahle leswaku hayi khona swikomba kahle ku ri vanhu va le ku tsutsumeni mina hayi na mina ni timisela ku ya tisiyela munhu wun'we ntsena ka ku tsutsuma kokoloku ya Gauges wa stiva ku hayi ni ya siya yena mndoko loko hi ya ku tsutsumeni eka ku tsutsuma ni teka hinkwato tikilomitara 42 hinkwato se mi nga kayeli nongonoko wa ta mitlangu madyambu lama loko va ta mi byela na ku gondo ra kola mu nga ta tsutsuma ko ku ta ku ri kwihi ma vona mhaka kona na n'we van'wani lava nga ta tsutsuma mi ri ka tlhelo ri mi tshama ka rona vana na matikhomelo lamanene mi endla leswaku ku tsutsuma lokuwani ku va kahle vanhu va kota ku va va fika lava ya kona va hlayisekile hi va siya kahle va nga vuli ku va kavanyetiwa hi van'wana Afrika wa vulavula namuntlha yi ri hi lava ku vutisa wehe muyingiseri wa mehe ku ri yini hi xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa mayelana na timhaka ta swivongo a hi ku lwisana na xiAfrika xa hina ke kumbe hayi swi tshika hi ku ko va ya luya a nga lava swona a hi hinkwerhu hi nga ta swi lava ke na ku n'we tani vaxisati mi nga tsakela ku xivongo xa n'we xi famba na n'we vukatini na n'we vavanuna mi nga tsakela ku va mi teka xivongo xa nsati mativana onge tina va vona botisi va kha va ku hano lavona hi vo va ka i Mathewula Xivambo kumbe va ku Xivambo Mathewula voti mi nga pfumela mativana kambe timhaka teti hi ngi lava ku twa wehe kwalaho nga koko angula ku yini ka mhaka yaleyo hi hafu ku bile awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu hi ta bula na khomixini ya ndzingano wa rimbewu hi twa n'ongolo wa vona hi tlhe hi bula na tihosi va yimeriwa hi Kgoshi Mokoena lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi twa ku vo va ri yini timhaka letiwani hi ndlela yoleyo kambe ke hi sungula laha ku na muyingiseri a nge te la ka mandlakazi na ku thekisa vuhosi bya hosikulu ya Matsonga mani a ni ri va ri hosikulu bya Matsonga va ka Mkhari so a na ku thekisa ku yi fike kwihi mhaka leya ku vulavisisiweni mhaka ya vuhosi bya kulu bya Vatsonga swi sunguriseni kahle miri swi ku endleka yini ni ri na ku thekisisa a ri ndlile ku ve na nkarhinyana wun'wana ku vulavuriwa hi mhaka ya hosikulu bya Matsonga se loko ni thekisisa va ri Matsonga mi vula Vatsonga Vatsonga ya se mi ri Vatsonga vuhosi bya a na ku chekisisa ku suka last ndzeni nghena nyana vulavula na yoho na ku tiva ku loko ku ri business na yoho yi nga yi fike kwihi mi la ku cheka ka mani cheka ka n'we but a ni ri n'we loko ku ri na swin'wana hi tsutsumela ka n'we ni twa nga ni mi vulavula hi swivongo mi te va ka Mkhari ni twa nga ni mi vulavula hi va ka Mkhari ku mani mi twangi kahle a ri va ri vuhosikulu bya Matsonga va ka Mkhari bya Vatsonga hi bot byi le bya ka Mkhari na swi twa ku n'we laha mi famba koho ku na ku nga vi na nhlamulo ni vula ku swona ni nge n'wina a mi lava ku kamba mi twe va ku i bya ka Mkhari mi swi twi kwihi ku ve na siku rin'wana ku vulavuriwa kwala ka Afrika wa vulavula ni tlhela ni nghena na ku nghena ku vulavula mani na ti ku n'we vulavula na mani mara nga ku sa DCI va Majuni ya if I'm not wrong ya leswi swi nge le ku hoxekeni sweswi mi swi vulaka hinkwaswo swi hoxekini twana
da nga tshama hi vulavula hi kona I ku hi tshama hi vulavula na hi vulavula na muyimeri wa nawu a ni ku mixanisa mani yingisela ni vulavula phela hi vulavule na muyimeri wa nawu wa vuhosi bya ka Mukhari kumbe wa vakoxi va ka Mukhari lava va nga ta va ta hlamusela kwala moyeni va hlamusela ku va rindzele ku twa ku president va ri yini hi ku mhaka liya yi vulavuriwile yi tengiwini sweswo se na vona vo va ku koxeni ku hi vo tihosinkulu ta Vatsonga se sweswiwani ku swi fika kwihi ni chava ku hemba a ni swi tivi kambe va vuhosi I van'wani va vayingiseri va nongonoko lowu ni tshemba ku lava nga kona va hi yingiserile ni ta twa ku va angula va ku yini loko va kumeka ku va nga angula ka mhaka yale mi ta va twa kwala moyeni anakeni mi ni twina loko ni sungula nongonoko lowu ni ku n'hweti leyiwani swin'wana na swin'wana swa hina hi vulavula hi swona se hi ta twa hi ta va nyika nkarhi wa ku va hi vulavula na vona hi twa ku va angula va ku yini ka mhaka yale la ku na mtshembo buteta hayi ni ta va ni yingiseri ni vona siku leri naketsa vutomi se I vulavurise sweswo miyingiselo luya kambe ke hina la ka Munghana Lonene FM hi tshame hi bula na van'wana hi mayelana na xivutiso lexi a xi vutisa leswi vulaku a vutisa leswi hi nga hundza ka swona kambe loko hi bula na vona hi bule na vona hi ndlela leyi sweswiwani hi lava ku vulavula na muvulavuleri wa ndyangu wa ka Mukhari kahle I muvulavuleri wa RW Mukhari na va ndyangu wa ndyangu wa vuhosi bya ka Mukhari se hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona sweswiwani mutivi wa nawu tlhelo lava hi bulaka na vona Butemba xivongo xa n'wina na chava ku xi hlaya ni nga ta ka ni nga xi hlayi kahle ene loko no ka ni nga xi hlayi kahle tatana Risimat va nga vilela ngopfu loko ni nga xi hlayangi kahle xivongo xa n'wina na va tiva ku ni pfuneni Enhlekani I vila Xihluphi I Madale Madale va ka Madale I va ka se mi lava va tshama va kha va ta ku un'wana a tolweni wa masiku a miri a khoto kambe hi nga se languta khoto a hi sunguleni hi languta ku timhaka ta tolweni wa masiku khoto ku va mi hetele mi ya khoto mi swi fike ni ta swi vekisa kwihi swi sukela kwihi se mhaka leyi sukaka ku va ka Mukhari royal family va endle claim hi 2010 ya vuhosinkulu bya Vatsonga claim leyi yi nga va na ti-public hearings I think around 2013 a Giyani in July 2013 vanhu va yile va fika va commenta van'wani va endla ti-objection lati va nga ti endla but at that time commission leyi a yi nikiwe matimba ya ku deala na ti-claim and disputes ta traditional leadership yi ala claim ya ka Mukhari hi loko in fact va endle recommendation to president wa tiko ku a decline that application ivi president a decline va ka Mukhari loko se va court ku court yi langutisa mhaka leyi futhi na decline leya ya president ku ala ka president ku va nyika vuhosinkulu lebyi so hi helele court mhaka yi kha yi sukela kwalano ka ku president u ale that first claim leyi nga submitiwa ka yena se ku fika sweswiwani ku lo rindzeriwa xiboho xa court sweswi ku rindzeriwe xiboho xa court ku court yi leswi hi nga kombeleni swona ka court a hi ku yi declare ku va ka Mukhari I vuhosinkulu bya vona sweswo swi endliwe hi commission already ku na ad hoc committee leyi nga tshama hi 2021 na yona ad hoc committee leya a ku ri outcome ya court case yin'wana so court case leya hi ka yona sweswa yo sungula ya vumbirhi yo sungula va fike va rula in favor of va ka Mukhari I va tlhela va instructa ku a ku fomiwe ad hoc committee leyi nga ta lavisisa vuhosi bya Matsonga na ku lavisisa ku kahle byi tshama ka family ad hoc committee leya yi kuma ku byi tshama ka Mukhari ad hoc committee leyi vulavulaka hi leyi a yi ndla vulavisisi
hi Sunguti 2021 ku fika Mawuwani 2021. Yes, hiyo yaleyo. Okay. So yi rule in favor of Vakamkhari. Mara shortly thereafter kuba na van'wana futhi lava va ri kwalaha ka commission lava ti-member, so a ku ri na chairperson ya commission. Chairperson i professor who is also a historian. Ivi ku va na van'wana vambirhi, lowun'wana i na legal expertise na un'wana futhi wa vumbirhi va ya va ya tsala report. Mara se loko va ya tsala report a ku nga ha ri na ad hoc. Ni khomeli Mingserome ku vuye ku wa vona loko se nghene timhakeni khi ti yingisela kahle wa rivala na ku languta xinchinani lexiya loko xi ku byela ku hey ku na van'wana va lava ku xavisa swi endle tani na le ka sweswiwani xi kavanyeta muvulavuleri wa RW Mkhari na va Mkhari Royal Family lava ku nga vona nkulukumba Themba Madale lava hi ngele ku buleni na vona. Vuthemba ni khomeleni xinchinani lexiya xi ni kavanyetini a ha ri ku vulavuleni timhaka letiya ta ku ri ku ve na ad hoc committee kumbe panel leyi yi nga thoriwa yi ro sungula ku tirha hi Sunguti 2021 ku fika Mawuwani 2021 ivi a yi rhangeriwe hi Professor Jabulani Simon Maphalala ku nga mutivi wa swa matimu, ku tlhe ku va na Advocate Shirami Shirinda ku nga mutivi wa nawu, ku tlhe ku va na Zamakuhle Chauke na Mupai bona va nga va mutivi wa timhaka ta customary law. Se ama hlamusela ku ve na xiviko lexi a xi vulavula ivi ku nghenelela xinchinani lexiya. So sweswi mi nga swi hlayisa swona mavito hi wona malamo lava mbirhi lavan'wana lava. So chairperson a ku ri Professor Maphalala. So lava mbirhi lava Advocate Shirami Shirinda na Chauke Zamakuhle. Yeah. Va ya va endla report, mara va endla report ku ri ku se a ku nga ha ri na ad hoc committee. Ntirho wa ad hoc committee a wu se wu herile, report a yi se yi tsariwile leyi fanelaka ya ka president yi sayine hi chairperson. Va endla vona report leyi kanetaku report ya ad hoc committee. Unfortunately loko president a va mhaka leyi a considera report ya timembara letiya timbirhi, a nga considera report ya chairperson, hi loko se a ala futhi raumbirhi ku nyika Vakamkhari timfanelo ta vona. A hi sunguleni kwalano leyi mi nge yi humesiwe mutshamaxitulu ku nga Professor Maphalala yi humerini naso leyin'wana yi nga landzela yi humerini. Ni vula 31 ta July leya Professor Maphalala. Oh, okay. La a ku ri kona ku hela ka 6 months leyi a va nyikiwe yona hi court ku huma na ku ta na report. Yeah. So leyin'wana ye ya huma hi October ya 2021, mara aka nkarhi walowo 6 months leyi a va nyikiwe yona ya panel a yi se yi hundzile. Leswi vulaka ku loko va humesa report ya vumbirhi a va nga ha yi humesi va ri panel, a ko va timembara leti ti nga cinca mihleketo for whatever reason. Va tsala report ya vumbirhi va yi rhumela ka government na yona. But lexi hlamarisaka ni lavaka ku xi vula i ku government position ya yona loko hi ri le court i ku a ku na vukosi, a ku na nation ya Machangani, ku hava swilo leswi va swi not Machangani, Vatsonga sorry. A ku na nation ya Vatsonga, ku hava group leyi va hi vitanaka ku vanhu lava i Vatsonga va hlanganisaku hi Vutsonga bya vona, which leswi nga hi hlamarisa swinene. Swi vuriwe ku hi leswi? Swi vuriwe ku le court loko hi kha hi tenga mhaka leyi a few days ago. Sweswi a tolweni hi ku nga vuriwa ku hava vanhu lava va nga Vatsonga. Ku government ya ala because a ku na vanhu va vitaniwaka Vatsonga. Ivi hi ku hi va vutisaka ku loko ku ri ku hava vanhu lava vitaniwaka Vatsonga, why constitution yi guarantee ku ku na language leyi va nge hi Xitsonga yi vulavula hi va mani? Se ve ri yi vulavula hi va mani language leyi? Hi ta twa ku judge i vekisa ku yini because a va yi hlamulangi yaleyo, a va nga ta yi hlamula laha I guess. So hi ta twa ku judge i teke ti-argument leti ku fika kwihi, but hi confident hi leswi nga fambisa xiswona ku hi nga humelela. Kambe a ku va na
okay na ku twisisa ku a swi bohi ku Xitsonga xi vulavuriwa hi Vatsonga kumbexani sweswo swi nga va so kambe lexi ni lava ku tiva xona i ku loko ku ve mina ni te tani ni ku ni Mutsonga kun'wani a ku veri ku lava va vulavulaka Xitsonga u kambe mira swi vuriwangi a va hlamusela i mani loyi a ta na ntlhontlho lowu wa ku hava vanhu hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula se sweswo mingisero Munghana Lonene FM se leswi nga ta swi endla i ku sweswiwani hi ta fanele hi kuma va ka Mkhari hi kuma va twile mingiseri ntshemba hi fambe na wena ku fika laha ku ya hi laha a nga kombela ko ku ya hi laha hi nga tshama hi hlangana na njhekanjhekisano wa mhaka leyi ya kona se hi ta va lava va ka Mkhari kumbe vona va lava va muyimeri wa nawu va hi byela ku namuntlha loko hi ri tani swi fika kwihi kambe ku nga ri namuntlha hi ku ri namuntlha na sweswi kambe ku ri namuntlha swi fika kwihi hi ku n'hweti leyi anakeni hi yoho yaleyi hi faneleke hi vulavula ngopfu hi timhaka leti ti fambelanaka na ndzhaka yeru tanihi rixaka a hi cinceni gere loko hi cinca gere sweswi hi lava ku ya languta ku ve na muyingiseri wun'wana na ye a nga ta fika ku ku le ku yiviweni ka tliliniki leyi a yi fanele yi akiwa emugangeni wa ka hina ivi hi va lava khansela Gumede kusuka ka masipala wa Bushbuckridge va hlamula va ku yi ta akiwa se hi lava ku vutisa na vona namuntlha ku xiyimo xi njhani sweswiwani a hi amukeleni khansela Gumede hi bula na vona ka nhlekani lowu hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi langutaka timhaka ta tliliniki liya va nga ta va ta hlamula ku a yiviwangi namuntlha yi fika kwihi khansela ri nhlekani Ihlekani Khalanga tipfuxelani vayingiseri va wena lava ku tala swinene South Africa hinkwayo a khensa swinene swi tshame swi duma mi swi hlamuserile ku tliliniki a yi nga yiviwangi yi le ka makungu ya ku akiwa ivi mi ni rhumela na swithombe swa ku va sungula xiyimo xi njhani namuntlha Khalanga ndi sungula la ku na vanhu lava loko government ala ku endla xilo va rindzaka nkarhi lowu xilo lexiya xi fanekele se xi humelela loko va vona swa ku va ri sweswinyana se ku la ku endliwa pato kumbe ku la ku endla tliliniki approve-wile na budget se yi kona vanhu va suka va mobilize va pfala mapato va pfala hikuva va ka strike hi patu leriyani patu leri a ri ri kona ha ri lavi ra va ra nyuwana kasi va swi twile leswaku patu ra nyuwana se ri fikile se ri approve-wile hi leswi nga endleka ni le tliliniki va ku khanselara Gumede u xavise tliliniki u xavisele van'wana va le na sport njhe mpelampela tliliniki ya government loko hi teke budget ya 5 years ku budgeteliwa tliliniki hi karhi hi kombela hi karhi hi khisama ka province hi kombela ku ri hakeliwa tliliniki vanhu va WSA va le ku hluphekeni loko va ta swa ku se yi approve-wile ni mukontraktara se u kumekile se u lava ku sungula va tsutsuma va ya ka Afrika wa vulavula va ku hi ni nkingha tliliniki ya hina va ri se yi xavisiwile mara se va swi twile mangeni swa ku tliliniki yi kona se hi lava ku vula namuntlha ku ri government leyi nga koho yi le ku tirheni tliliniki yi herile tliliniki yi sasekile tliliniki yi herile as we speak ko sala ma-touch up nyana lama tsanana and then ku fanekele ku fakiwa ti-air condition ku fakiwa tikhamera and then kun'wana va hetisa ceiling kun'wana va hetisa ti-tiles yi sasekile le ka xiyimo xin'wana xa le henhla loko va u nghenela ndzeni va ku hlamusela swa ku laha ku ta tirha yini laha ku ta tirha yini laha ku ta tirha yini ivile futhi ngi a hi timhaka ta ku ri i tliliniki u ta ku lexi xexo va xibedhlele straight se vaaki va le Dumfries va titwa njhani loko xiyimo xi te tani na n'wina tanihi mukhanselara lowa hi nga tshama hi vulavula va kha va ku ya yiviwa etliliniki leyi leswi i ku swi pfula van'wana vayingiseri matihlo ku ri loko government ala ku endla xilo wa xi endla vatshami va WSA, B and C hi ku hinkwavo va just around
swinene and hambi me n'wini ni tsakile as a councillor loko na tikomiti leti ni tirhaka na toho hi kote ku ya ka province leyi lidaka i premier Mandlandlovu MEC Sasekani Manzini ni fika hi tshama na vo tafuleni hi va kombeta xiyimo xa leswi vanhu va hluphiseka swona loko hi taka timhaka ta rihanyo va kumeka va ni hlonipa ni nga ri nchumu va kota ku hita va hi hakela tliliniki liya yi wesaka more than 40 million tliliniki liya onge i xibedhlele khalanga loko ndo tana u vhakacha la tliliniki leyi loko ta va herile na wo ta chava ni loko ni ta va ndzi humile ndi nga ha ri khanselara ni lava ku byela swa xiko lexikulu ni nga ta xi komba xitihwana loko laha ndzi zamile ku ri community yi kumeka yi va yi pfuneka. Councillor ni khensile swinene tlhelo rero ni kombela ku mi vutisa ka mhaka leyi nga fambelaniki ngopfu na leswi a hi vulavula hi swona veri khoto ya vumbiwa swa pfumeleriwa ku swivongo swi ya hala na hala n'wina matitwelo ya n'wi wahi mi nga xi cinca xexo xa Gumede mi yisa ka lexa hala ka Nghamu Khalanga yeleyo ku va ku vulavula ntiyiso nawu wa South Africa wu endla le mavoko ka xilo xin'wana xin'wana mara laha ndi le ka government na mina mara leyi ni yi pfumeli leyi ni nge pfuki ni cince xivongo se ni vitana hi nsati se vana va mina va fanekele na vo se va vitana hi nsati xivongo xa ka Gumede xi file a ndzi ri loko papa mina a ni bebula u ri loko ndi humelela loko ya Gumede hi loyi u ta kulisa xivongo loko se xi vitana hi nsati xivongo xi ya kula njhani xivongo xa ka hina se xi vitana hi nsati mepela se swi kava ku se ni dyiwile se ni faneke ndzi lovoriwa Gumede ni kulumaka phela ni vitweni Gumede ni khensi eko i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i mukhanselara kusuka ka masipala wa Bushbuckridge hi timhaka leti muyingiseri a va tili se veri tliliniki liya yi herile loko no kuma nkarhi ni ta ya vona ku himpela yi herile naswo i ya xivumbeko xa njhani a hi tweni kumanga misava awara ya n'we ta emisikwini kombela hi amukela Bongi N'wamn'wanati Maluleke ni hlwerile Bongi ya Bongi hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela khensa swinene loko ha famba na hina hi ndlelele ni rhumele swithombe swin'wana swa van'wani va kombisaka timhaka ta ku ka va ri ku hluphekisiweni hi timhaka ta nkululo se va ku khalanga hi pfuni se ni ku ni nga mi pfuna kambe loko ni ku ini kuma ku se va tsale mapapila ya ka va premier ya ka president a ni sunguli kumbexani ni va tshika va pfuna va premier na va president a ni tivi ni vula ku hi ni mani mina ku ri na president ku ri na premier a ni tivi kambe i njekajekisani wa siku rin'wana wolowo kambe ke mhaka hi leyi va ka hina khoto ya vumbiwa ya Afrika-Dzonga tolo yi vuye yi hlamula ka xikombelo kumbe xirilo lexi a xi endliwa hi nkulukumba loyi a vilerisiwa hi ku loko va ya ka ndhawu ya xikaya va ya ringeta ku lava ta kuma ku a tirhisa xivongo xa nsati va ndhawu ya xikaya va ri hayi swi nge koteki kambe ke swilo la endleka tani swi pfuxa hoyihoyi yikulukumba ngopfu kusuka ka swiyenge swo hambanahambana van'wani va tsakaka hi swona van'wani va nga tsaki hi swona van'wani va tlhela va kombisa ku leswi van'wani va ngo tekiwa va kha va nga swi tivi no va le ku tekiweni swi ta ya kwihi sweswiwani loko xiyimo xi te tani se hi lava ku nkarhi lowu a hi wu tirhiseni hi vutisa vavanuna na vavasati lava va hi yingiselaka tanihi Munghana Lonene FM ka nongonoko wa Afrika wo vulavula va hi nyika xifaniso xa ku vo matitwelo ya vo hi wahi loko swi ta ka timhaka to toleto ngopfungopfu loko hi vulavula hi timhaka ta xivongo loko munhu a tekiwa a ewa ka Mathewuwa loko munhu a tekiwa ka Mathewula ewa ka Mathewula loko munhu a tekiwa ka Maluleke wa ka Maluleke sweswo se swi vula ku loko no ya ni ya teka ka Selepe swi vula ku mina ni fanele se ni va Mathewula Selepe kumbe Selepe Mathewula kumbe ni nga havi swona sweswo hinkwaswo ni vheni va Patrick Selepe i swo vulaka so se hi mi tweni ni va ka yini n'we mi ri yini kambe ke i mhaka ya ku a swo sindzisiwa leswi i ku tsakela kambe mi vona swi ta onha ke loko ku ri na ku tsakela ka muxaka lowu ke
loko a ri mina yena ni nge swi tsakeli se a ni na ku vutisa wena kwalani ku matitwelo ya we hi wahi nhlekani Khalanga papa mefukeli i pfukele hi ngo vona papa efukeli hayi mi nge yi dlambadlamba leya xivongo mina ni yima na yona kumbexani a mi ta va n'wina mi ri na vito ri ra ka hina maso a mi ta mi ri mfowetwe sweswo se Yana ni mahlweni. mi nge ni yi teka ku hi ndlela leyi Khalanga ku constitutional court va yi teke va yi languta ka timhaka ta ku ringana ka rimbewu na gender equality hi ku nawu lowu nga kona sweswi wu hlamuseta timhaka ta ku n'wansati i cinca xivongo xa ka n'wanuna kumbe a tirhisa xa ka vona kumbe a tirhisa barrel surname sweswo swa madikizela mambele mara n'wanuna yi nga vuli nchumu se lava a va ringeta ku challenge sweswo hi ku a ni vele ku na timhaka ta ku ringana ku okay hi le ku ringaneni emitirhweni hi ringana ka hinkwaswo mara why hi fanele hi nga ringani loko swi ta ku hala ka xivongo hi xiafrika se ni nga ta vulavula hi xiafrika mina ni muafrika a swi koteki xiafrika a xi pfumeli sweswo hikuva nhloko ya muti i n'wanuna hi yena a tekaka n'wansati a ta kurisa xivongo xa ka hina mina a ni cinci sweswi ni nga sambu mindzuku va ku se ni teke ka mavunda Disney mavunda a swi koteki mara lexi ni ringeta ku kombisa xona Khalanga ku na swilo swo tala leswi swi nga ku endlekeni hi nga swi tshika swi endleka tanihi maAfrika for a long time because technically ku na vanhu vo tala lava va nga hambiloko va nga cincangi xivongo va hanya ku nga ku vulu cinca swivongo mara xivongo xa ha ri xexiya mara maendlelo i nga ku i cincile xo sungula a nga tshami ka vona i tshama vukwini xiafrika xi pfumeli sweswo ku ri munhu i teke nsati i nga tshama muti wa wena i ya tshama a vukwini mara how many people lava nga ku tshameni a vukwini namuntlha ene a ku vulavuriwi nchumu hi sweswo ku xiafrika a xi pfumeli i xi xo sungula loko hi ta ka Christianity vanhu vo tala va ta vula ku vukhongeri hinkwabyo bya xintu a byi pfumeli bya ndhavuko leswi nga African religion ku munhu handla sweswo hambi ku ri lebyi bya ti-Christianity na vukhongeri byo tala lebyi vanhu va byi tivaka a byi pfumeli ku ri munhu a nga endlisa sweswo mara hi leyi challenge leyi nga kona wena Khalanga mfumo wa hina wu ri vanhu va fanele va va na leswi va promota kumbe va protecta vu identities bya vona va va ti-custodian ta mindhavuko na mikhuva ya vona maswona se xivongo i part and parcel ya identity ya mina ni nga komati ni nga sambo na vana va mina va faneleke vana va loko va hlaya xivongo va ku hi vun'wana va Disney wa mana wa Gezani wa Abel sweswo swi fambisa sweswo se mara loko se ku fanele ku cinciwa xivongo mindzuku ku vitaniwa xaka vansati i confusion leyi nga kona ene mina a ni se la ku blame mfumo sweswi hi mhaka ku mfumo a hi wona maybe ta swa ha ta ya a parliament mara i judiciary leyi nga fika yi tshama yi languta based on that ene i vanhu vangani ku na xiafrika lexi hi xi tirhisaka ku na munhu loyi a nga ekhaladi loyi a nge mina ni hava ndhavuko kumbe yi nga va yi n'wi suta ku na munhu la nga mulunga nge mina ni hava ndhavuko because loko va yi languta ka constitutional court a va nga yi languti based on ku ri ku na vantima va nga hi xintima swa pfumeleriwa kumbe a swi pfumeleriwi mara leswi ni keta ku hlamusela swona Khalanga i ku loko va yile va presenta case ya vona le va lava nga yi presenta va yi presenta with their reasons se hina tanihi maAfrika we feel offended na mina ni feel offended ku swi nge endleki ni nge swi approve kambe a veri swi endleni a ni ri sama veri loko mo tshika mi swi naverile mi nga swi swi pfumelelile yi fana na liya ya abortion Khalanga ya ku loko i ri na ndzhwalo nga wu lavi a va ri automatically famba susa veri loko nga yi lavi i nga susa se loko u lava you keep it na sweswi a veri loko heta ku teka famba cinca xivongo va ri loko i vone ingaku xivongo ku na swivongo leswi nga na mali
vanhu vo tala va ta swi rilela loko vo namuntlha va cinci va wa ka Mandela vanhu va ta cinca loko vo cinci va wa ka Sisulu ku xivongo xa ka Sisulu xi na mali xa ka Tambo xa ka Zuma xa ka Mathebula ke xi na yini xa Mathebula xi ngo ta ku loko heta ku cinca i ku Mathebula loko i famba i ya khongela va ku loko ya ka va professor Nhlati Mbayimbayi va ku i wa ka mani wena i ku ni wa ka Sambo va ku nga ku na problem ya xivongo tlhelela ka xivongo xa tatawe swi vula ku xivongo lexi xi ku nyika badi a xi ku nghenisi a swilweni a xi ku pfuni se hi ta va na problem wena Khalanga one of the problem leyi nga ta va kona leyi ni yi langutaka ya liya ku va sesi wa hina hi ku va rhandza ngopfu tegi va hlampfa va ta tekiwa ivi hi ta vana va Onyango Ngoveni va mani ku va ta va cincetela swivongo leswiya swa vona va nghenisa ka leswi va sesi wa hina after 5-10 years hi ta va hi ri na vanhu vo tala va huma matikweni le handle lava nga na swivongo swa la South Africa loko ku ri ku yo ka yi nga kambe swi ta onha yini swi ta onha issue ya ku na vana va vona lava nga ta va tekiwile vhele loko va nga ta va kumekile originally a va fane va nga bilongi la tikweni leri va ri ve le Nigeria loko munhu a ri we le Nigeria a fika tsamala a kuma citizenship na hinkwaswo a fane a wela leyi a hi walawani va ta vhota va ta hi tekela tiko hi ku switlangi leswi nga ta va swi fane swi tshama a Zimbabwe na kwihi swi ta va swi ri la swi cince na swivongo swi ta nghenela na mihlawuli swi ta leader we're going to have a situation la vanhu ve le handle va nga ta va ri in parliament mara va hi mhaka ku va swivongo swa vona swi kha swi va pfumelela ku a va ri va le South Africa kube technically a va fane va nga kona la i problem leyi nga ta va hi ri na yona going forward mara Khalanga ivi sompfa a hi pfumeleni ku ri swilo leswi nga ta loko swo humelela hi ndlela leyi loko munhu a ri muAfrika a ni kholi ku ematikweni ya a ti-rural areas hi nga va na swona vanhu valava va ncinca mara loko ku ri ku mfumo wa hina wu ta swi pfumelela na swona ku ri a swi nga challenge hi munhu swilo leswi na loko ku ri ku swa challengiwa a swi nga wini swi vula ku siku rin'wana hi nga twana munhu a fika ka constitutional court a ku mina ni kombela ku ni pfumeleriwa ku teka ndzisana ya mina maybe na swona swi ta pfumeleriwa sweswo ivi sompfa lebyi hi nga ta va hi ri na byona hikuva vanhu time and again ve le ku languteka ti-loophole munhu to fika kwale ka constitutional court a ku nyikeni reason ku why ni fanele ni nga teki ndzisana ya mina ivi va ku famba n'wi teka so i problem leyi hi nga ta va hi ri na yona mara mina Khalanga ni ri vanhu va ka hina a hi tlheleleni back to the roots laha hi humaka kona eka mindhavuko ya hina eka xa Afrika xa hina hi nga tlatlambeli swilo na loko ku ri ku xivongo xi ta ku dyisa muteki a ta ncinca xivongo hi tshika na leswiya swa ku ri tanihi maAfrika loko hi heta ku teka famba vana muti wa wena n'wansati loyi a ta tirhisa xivongo xa ka n'wina vanhu va tshika ku tshama lomu ya vukweni because it's a problem hi swilo leswi namuntlha vanhu va yisaka a ti-court hi mhaka ku loko u ti tshama na yena ene Khalanga swi tlhe swi hi komba na challenge leyi nga kona South Africa ya ku vavanuna vo tala lavo ka va nga ri ku tirheni va fane va ze va buy the idea because loko i nga ri ku tirheni i kuma ku n'wansati i le ku tirheleni masiku hinkwawo i xava swakudya i vuya na xiteki ivi a ku byela ku ri ncinca xivongo leswaku i xivongo lexi xa xi endla ku i kuma xinkwa maswani i ti-challenges leti hi faneleke hi ti languta hi masayiti mambirhi mara swi bihe ngopfu ene lava nga ta va ri ti-victims i vavanuna vo tala mara i nga cinci identity ya wena hi mhaka xikhafu tshama na xivongo xa ka wena i hlupheka hi xivongo xexe i nga zi i ncinca i ya le na le Khala metweni vulasisi byi komba ku vo tala lava va nga le ku pfumeleni mintirho i va xinuna ku tlula va xisati kambe van'wani ve ri vavasati lava vanhu lava khumbekaka hi timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho i vavasati se sweswo hinkwaswo loko ku ve mintirho ya hoxa xandla ku ya hi mingiseri loyi a vula ku dyela loko ri ku dyela swa hoxa xandla ko ta tika a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka ni mi amukeri ka Munghana Lonene FM i hleka na vaxomi botipete minjhani pfukeli papa minjhani awa hi pfukeni botipete i Ken Balo hi makombandlela ya ni xi twile xiboho xa khoto ya xinitse emenhlana botipete lava va tekelaku enhlokweni na ku twisisa xindzhuti xa ku va n'wanuna ni pfumela ku xiboho lexi xi va hlamarisile leswi ni nga swi languta hi tlhelo rona xo sungula swilo leswi a swi ri personal ngopfu a swi nga need ku
vanhu va nga ze va ya khoto va ya challenge leswi voho va swi lavaka tanihi vanhu hi ku sweswi loko no tshuka no twanana na munhu wa mina loko ni navela ku hambileswi hi nga tekana ni ya tshama ka n'wina ivi hi pfumelelana loko hi pfumelelana mina hi nga pfumelelana ni fanele ni ya tshama vukon'wanini a ni nge suki ni ya khoto ni ku ni kombela vavanuna hinkwavo a swi vi nawini ku a va hi va tshametela vukwini i swilo leswi mina hi nexe ni ngo lo swi boha so loko ni swi languta hi tlhelo ra ku kambe a ni ri loyi a lava ku swi va ximfumo phela a lava ku swi va ka pasi ra yena leswi vulaka ku swin'wana na swin'wana leswi a swi endlaka a fanele swi komba ku fana na sweswi mina xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka xa komba ku mathevula DP se na yena a lava sweswo ku swi komba ku swilo swa ximfumo loko swi swa ximfumo swi katsa na xivongo xa ngamu ya yena kambe ka xiphiqo ku va ku ndhawu la xikaya ku hi hava nawu wa muxaka lowu. Okay, endla swona ngopfu mara ni tivutisa ku constitutional court yi swi pasise njhani hambiloko ku yena a lava misanana ku swi va swi ri ximfumo a fane a lo endla tindlela ta ku yena a pfumeleriwa ku va a lava ku swi endla sweswo futhi ni pfumela ku na loko ri ku a lo ti endlela hi yexe a lave magqweta ma yena ma n'wi yimelela ku a ze a kombela xivongo xa yena xi ri emisananini a teka xa n'wansati phela hi swoho sweswo i lave magqweta ya yena ma n'wi yimelerile se swa pfumeleriwa se kahle a vete makombandlela famba mi ya cinca xivongo va te yena vete in order yi ri swa pfumeleriwa hi ku xiphemu lexiya xa vumbiwa kumbe xa nawu a xi fambisani na swipimelo swa vumbiwa bya Afrika-Dzonga se swa pfumeleriwa se ke a swi vuli ku n'we famba mi ya cinca xivongo swo vula ntsena ku loko mi ri na ku tsakela a ma ha ri na xiphiqo hi ku se swi pfumeleriwile ka case leyi yi nga endliwa hi nkulukumba luya nemetweni a hi kumeni man'wana a ni tivi ku hi mina ni tsemekaka kumbe hi vo va tsemekaka kambe a na ha vatwi. Hello. Aye man. Me pfukile Butchek. Se swa mina hi pfukini n'wina minjhani? Me pfukile mina Manto. Aye sis. Mene ri loko hi lava ku ri ni teka then ni vitana xivongo xa hina a ni se hi tinhloko kahle hinkwenu and then khala nkuta n'wanuna ku ri hi nhloko ya muti se swi vula ku hi fanele hi tirhisana xi-financial year ku ri lembe leri wa muti lowu i wa ka Ndlovu and then leriya ri taku i wa ka Mathebula Butchek a ni mi tekane na vo xifaniso xo ka xi nga hanyi so loko se n'wanuna loyi a ri na vavasati va hi ri ntlhanu swi vula ku na swo swilo i fanekele a cincacinca ku hinkwenu hi ta swi lava ku ri a vitana swivongo leswa hina i ta va na swivongo swa ku leha ku ta va Pet Ndlovu Baloyi Nkuna Matheu ku ya hi swivongo swa hi vavasati kwani hinkwenu hi ta lava ku va hi titwa mindzilo kambe ni vula ku n'wina mi vona a hi sunguleni laha ni ta va hi sungula laha Setstombi ko n'we mi ri yini xiboho lexiya xi mi khoma kahle hi swo swa kahle leswiya ena n'wa Butchek ni me ni ta va ni teke n'we xifaniso xo ka xi nga hanyi na ku ya tibulokweni ku xekeni ku ta ya na n'we lowu nkosi ku ya n'we lowuya ku ya mehe taniya hikokwalaho ka yini se hi fanele hi cincana ku ya tibulokweni a ni nuna wa mehe se a ni leswiya swa vavasati na n'wana wa hina vito ra hi va ku i Dyambu ani se i ta va Dyambu Ndlovu Mathebula ya ku le ku tikeni enda swilo leswi ma swi twa va ri swivongo swa ku duma i mhaka ya ndlala yi ta hi endlisa yi ta hi vonisa laha misaveni leyi lava va ku va na swivongo swa ku duma swa timali lava va tekaku koho va boheka ku va lava ku wela i byela ni byela mhaka leyi se kambe loko mina no va ni ri mbuyangwana ivi ni ya teka laha ku nga na mali mi vulaka hi mini ya ku cincisiweni xivongo vhele ku fana vavalava va ku hloma ende va karhi va vulavula lava va nga vulavula ku sungula va karhi va ku Christianity a yi pfumeli
mara i varhangeri va nyikiwe na xitulu lomu tikerekeni mara va karhi va hlomile a vukon'wanini a vukwenu mi dlaya ku laha South Africa mi ala ku ri swilo loko swi dokumentiwa swi endliwa in black and white mara swilo leswi mi le ku swi hanyeni swi ta njhani mi ta hloma ka hina mi vangisana na remote na tintsongwani ta mehe na vamhana mehe na vayini n'we mi ri n'wanuna lowu mi nge hi n'we nhloko loko se va ku cinca xivongo miri nawu a wu pfumeli mi ala ntsena loko swi tsariwa a hansi swi va in black and white mara mi le ku swi hanyeni se loko ku ri ku n'we mi hlomini hale ka hina ka ndlovu butpet mi va mi vitaniwa yini loko mi hlomini ka hina mara sweswi loko va swi officiata i nandzi mi ri meno ni mi twisisa nsoho butpet enkomisesi ntombi ene leswi se va swi vulaka laha swi nga va swi ri na ntiyiso hi ku anakeni va koho van'wani lava swi nga ku ri ku xiphiqo ku va vhe va ya ti tshamela kwevukweni se loko ku ri ku va tshama kwale vukweni swi vula ku swi vhe swi olovisa ku loko mi tshame kwevukweni vheta mi ti tirhisela xivongo xa kwelini loko mi swi lava anakeni a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka papa minjhani a ni tivi ntsindani ku hi mina ni nga na xiphiqo xa network hala ni nga koho kumbe hi muyingiseri wa hina na a hi ringeteni nakambe mi ri munhu un'we yini papa mani miti i mani hi lunghisa laha hi vona ku xiphiqo xi nga va xi ri kwihi miyingiseri wa mina ni khomeni swi le kule ngopfu na mina kambe hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona ku loko ku ve hi mehe ni nga na xiphiqo haleni lava vuthekiniki va ta kota ku tirhana na swona va swi lulamisa leswaku hi ta kota ku va hi twanana ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo 0860 002 ni pfumelele nsungula no hundza laha hi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM ni khomeli a ku ri miyingiseri a ri na xiphiqo xa vuhlanganisi laha kambe ke ntsheva ku lava hi nga ta va hi ya na vona mahlweni va ta va nga ri na xiphiqo xa vuhlanganisiwa hi nga ta kha hi bula na vona ni kombela hi anamisa miehleketo ku na swilo swo tala leswi khumbekaka ka ku va hi ya talela hi fika la se hi nga nuna na nsati va matlhomanyangweni ku lovola se loko se swi ya khumba na xivongo swi vula ku lovola mani swi endlisa ku yini a hi mitweneni a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi nhleka khala nga mphukeli papa mina hi pfukeli minjhani n'wena mphukeli ni mengisa masiku hinkwawo namuntlha ni tsakini ze ni nghena ya khensa swinene a mi amukela mhaka leyiwa khalanga ku na vukahle na vubihi xa kahle hi leswi lava va ti-problem va kolotaka vo blacklist va vandla yini swi vula ku se va vantshwa hikuva ta ku loko swikombiso va ku makhuvele yini ni ku a ni makhuvele mina ni khalanga xin'wana leswi va lava vo lava ku dyela vo va loloha vavanuna sweswo swi nge a ni ri loko mi cinca xivongo a ku cinci nambara va ta vula va ku kumbexani ku cinciwa ID ya mina ni swi tivi mina ni khalanga a ni makhuvele no cinca ni na vo rhandza ku dyela ni u ta ya tshama vukon'wanini loko se vukon'wanini va ku hlongola u ta va yisa khoto ku mina va ni hlongola vukon'wani a ni la ku hlongoliwa i ti-right ta mina va ni tekini va ni hlomisa sweswi va ni hlongola ma yi vona ku yini se ku yini se i vunene byebyo vubihi khalanga hi lebyo wena hina self hina va swinuna hi ta tikuma se hi lahlekile hi ku u nge heti tivi ku humani u teka n'wansati u n'wi lovola a heta tlha teka wena ku cincisa xivongo hi laha se ku hlangana ta hakahaka kwalano khalanga hi laha se ti lahlekaku mpela kwalano mo hi tshikela van'wana khalanga kambe a ni ku hi nga rivali ku mhaka leyi yi tshamise leswi wanuna loyi a nga vanga timhaka leti hi nga ka tona namuntlha i lovole nsati ivi nsati kumbe i tekanini na nsati i mani nga tirhisi ku lovola swo lovola kumbexani valungu va endli i teke nsati
se loko va tekana nsati a ku hayi mina ni ta va Makhuvele Mathebula hi xivongo xa swona ka vasati na xa ka nuna hi swona se na n'wanuna a ku na mina ni la ku va Makhuvele Mathebula o la ku byela khalanga se ivi va ka Home Affairs va ku hey a swi ndliwi sweswo hi ta tshameni Mathebula se hi leswi a rilela swona ku ni la ku teka xivongo xa le ka Nghamu i ku la ku byela khalanga phela ku fanele ku tshama ka vavasati wa wena swi fanele u tshama ntirhweni khalanga loko ntirho wu hela u nge he tshami ka vavasati wa wena swin'wanyana hi leswi swi tlhelelaka swi endla na vanhu va khomita va dlaya vavasati kun'wanyana loko se mhaka leyiwa se ya lahleka ma swi twisisi loko tshama ntirhweni loko u tshama ntirhweni loko va ku Makhuvele mi ya pensionini swi vula yini ku fanele ni gogagoga swa mina ni tiyela kaya ni tshame mali se ntirho wu herile ntirho wu helini hi le ntirhweni ku tshama ka vavasati ku tshama ntirho ku fanele u swi tiva ku yi ntirho kwala ka ba nkarhi ya pensionini ni mi twile eko kumbexana nga hetisela hi loyi hi nga si kuma mahungu ya misava na vonge n'wanuna timani like nhlekani Botpet buto wa mina minjhani na vangheri va Afrika wa vulavula inkombo to mina misala leti mina timbirhi mi ri yini n'we imhlolo leyi a yi hlamali South Africa yi la ku duma hi ndlela ya wrong every time hi mhaka yini ka context ya ti-constitutional rights and everything va kha va disura tiko ra hina vanhu va nga ta benefit vanhu ve le handle va ta illegally va fika va cinca xivongo va teka n'wana va tekiwa hi n'wana wa ka Chauke a va Chauke swi moxekini swilo ti ya va ndasindasi swi vulavuli swimbirhi leswi swo sungula swi nga nghena swi vulavuli swona ni na swona i mavonelo ya mina na wona na maseketelo kahle leswi swa swona swi humelerile hi mina ni nga yisa case leyi hi ti-register va na ku na mina why va nga grantang access ya swilo leswi a lava swona ka this individual why va fanele va lata swi tlimbeleta ka hina hinkwenu a va swi tlimbeleti va n'wi nikile kambe swo vula ku loko Nghamu ya n'wina se siye fika ku na n'wina teka xivongo xa mina swi le nawini a va swi veki ka munhu yaloye va nga pfuli minyango yo va ta hi vangela crisis wa South Africa because vanhu vo tala vanhu va creative hi ndlela ya vuswoti vanhu vo tala se va tirhisa this opportunity ku va endla swilo swa wrong hi mhaka lowu nga pasisiwa a fanele vo lova specifically ku njhe mina loko ni yise va endla case study va endla case study hi ku mina munhu loyi a ni yi teka yisa criminal court va grantiwa hi ku yena mali yo huhisa yo yisa mhaka yo fana na leyiwana court hi ku la ta benefita leswi la ku benefita swona swi nga swi kumeteriwe na le ka hina van'wana no swi wrong ikombo to va vota veri hayi ileswo va hela mbilu ewara ya n'we mingisero wa mina a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa na vonge n'wan'wana Manleke ya vonge Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ehlekani Botpet na muhumelerisi wa n'wina kwalani la ku nghena ka yo ya leya swivongo leya swivongo leyiwani yi ta karhata ngopfu loko mina ni tswariwa eve ni ya teka sati ni vuya na hela kaya ni tibye ku u ta kulisa xivongo se sweswiwani loko ku se xiyimo xi fika lahawani ka ku ri ne mina ni fanele ni tirhisa xivongo xa halaya ka vamhani wa vana va mina va ya xi hlaya njhani xivongo lexiwani swi ya fambisa ku yini swilo leswiwani Botpet swi la ku langutisisiwa kahle hi ndhavuko wa hina va ka ntimeni a swi pfumeleliwangi ene vanhu lava nga ta geyina hi ku vona ka mina xa vumbirhi i vanhu lava ku huma handle ku loko se va ta lahawani vhele swi ta va olovela ku ri se va tirhisa xivongo xa ka Khosa kumbe xa ka Maluleke se hi lexi xiyimo xi nga ta va ri xiswi swona Botpet a yi tshamangi kahle mhaka leyi yi le ku khondemeni ka hina vanhu va ntima inkomo Botpet hlayisekani lamu nga kona vaxumi Botpet na muhumelerisi wa n'wina Ncindano kwalano he Botpet Bibele yi tere eku heleni ka misava
hi ta vona hi swiendlo hi sweswi swiendlo swo endleka sweswi ni fanele ni mi teka n'we mi va mi vitana xivongo xa mina ni nga ta ka ni nga tivuli ku xikongomelo a hi ndhuma I swo twala sweswo a mi swi voni swa ku na ha xumbadziwa mara phela I ku hi xumbadza leswi hi xilungu lexi a xi hi cince ku hi cinca Bootpet a swi nge pfuki swi cincile ku n'wanuna I fanele a va na nsati va tswala vana a swi nge pfuki swi cincile loko hinkwerhu ho sungula ku n'wansati wa tekana na n'wansati n'wanuna wa tekana na n'wanuna I vana va humelela kwihi va mi nge mi ta va adopta ka vama mihlolo avuxeni Bootpet ya mina la ku nghena ka leya timhaka ta swivongo leyiwani hayi na yitwa na xitwa na xikhalo xa misa okay I tirhisa Mkhari Mathebula loko I heta ku tirhisa xa Mkhari Mathebula ku nga xa ka n'wansati na xa n'wanuna vana vona ke loko va tirhisa xa mali xivongo xikarhi ka Mathebula na Mkhari ive loko va ya vukatini ke okay a hi nge vana va tekini lexa xa Mkhari Mathebula na vona loko va fane va teka kumbe ku tekiwa swi ya va swinghana swinharhu na swa fika swi ku Mkhari Mathebula na lexintshwa xa ka Nkwinika or xa ka mani ku ya humelela yini kwalano se swa hlangana Bootpet swilo leswiwani hayi a swi siplaniwa kahle hi ta ku yini Afrika-Dzonga a hi muhumelerisi Ncindana Bootpet tiko ra ka hina ri yo bola tiko lero that's why na ntumbuluko wu cince the way u nga cincisa swona vanhu hi ri ku tshweni hi le ku tshweni la hi nga kona ntumbuluko wu cince ngopfu hi mhaka yini hi ku South Africa xin'wana na xin'wana loko I fika I ta na xona ve ri malunghelo vo xi pfumelela munhu un'wana na un'wana I fanele a tshama kha a swi tiva ku wa ka va papa a hi wa ka va mani munhu un'wana na un'wana I wa ka va papa a hi wa ka va mani sweswo tshama kha I swi tiva munhu un'wana na un'wana so loko munhu a hundzuka a va wa ka va mani that is why vanhu vo tala va ri ku xanisekeni na misaveni mhaka ku a nga tivi laha humaka kona ku hava munhu loyi mi nge xanisiwi swikwembu swa ka vakokwa wa yena va ta ku byela ku xanisiwi swikwembu swa ka ba wena hikuva u tivi la ka ba wena so tiko leri yo bola tindleleni swilo swa tiko ra n'wina hayi na hi karhele hi tiko lero hayi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu ka Munghana Lonene FM makombandlela ntiriko ya xala wona tweak suka studio 1 Masingita Mall lekyani ntirho laha ku nga na 4-in-1 marathon Mnduku yi tisiwa ka n'wina hi vona va lava va Masingita Mall se mi nga kayeli Munghana Lonene FM yi ta va yi ri kwala yi kha yi mi tisela swiviko swa hi laha swi fambaka ako hi ndlela yaleyo se i yin'wana ya nkombe yin'wana ya migingiriko leyi nga ka yona eka siku leri hi vulavulaka hi rona ri nga ra Mundzuku hi ndlela yaleyo ivi loko se ri rhenga hi relala na ndoni hi seketela Pharapara FM Royal Heritage Festival ivi se n'wana a n'wana hi leswaku hina kaya vo to hleketelela ku hi kona ku misaveni mara ku hi vona veke hi voni ta ene va mukerile hi ku va swi tiva ku hayi kho a hi vanhu lava va nga vulaka ku hi kumeka kwala hi ku olova hi ndlela yeleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'weko n'we mi angula mukwini ka tona ku ya emahlweni hi ndlela leyo a ni lava ku bula na Kgoshi Mokoena kambe ke muhumelerisi veri a vele ku va kumeni a ni swi tivi ku nga va kha ku endleka yini hi vona va fikile ntokolo hi laha okay lavezi ta nhleka inhlekani kokwana ni xaweta evayingiseri hi ngove hi sungula na ku a mi kumeke hi to kumbexana hi to ya mahlweni hi mi kwatisa kumbe hi to ya mahlweni hi mi tsakisa
khoto ya vumbiwa yi teke xiboho tolo khumbaka timhaka ta swivongo onge ti mina n'wangulo ka swona mi ri yini kokwana hi hlamale ngopfu hi ri controller ni tihosi ta la Afrika-Dzonga swa ku kasi ku endleka yini etikweni ra hina leswaku yin'wani ya milawu leyi biwaka wa swi vona leswaku i vanhu lava tekaka swilo swa le Europe va nga swi tisa la kaya swa hina swi tirhisa ku tirhisiwa nawu eku destroya ni ku dlaya vuhina bya hina hi ri maAfrika kokwana hi ri controller a hi swi tsakeli a hi twani na swona hi leswi va nga swi endla hayi n'wini nga dyondza militant ethical kokwana a hi swona a hi swi tsakeli madala kambe leswi va swi vulaka a veri va sindzisa ku vavanuna va cinca swivongo swi ku yini vo vulela ntsena ku hi mhaka ku hi ri ku na ku ringana ka rimbewu loko ku ve ku na wanuna a tsakelaku ku sweswi a nga teka ka mukwene va nga va n'wi nyika na xivongo hayi a nikiwehi hi sweswo va vulaka swona kokwana ndi khensa loko u yi unpack kahle lava vayingiseri va mina ni va rhandzaka va ni twa kahle hi ri leswiwa hambi vhele van'wani va yi teka hi ndlela yaleyo kokwana va yi teka yi va very narrow ngopfu va ku hayi ku ni choice loko lava swi endli loko lava nga swi endli hi ri va heta evuhina bya hina hi ri maAfrika leswi va nga swi vula a swi kahle hambi loko ni nge swi endli kambe loko va swi announce a hi swona kokwana hi ri epalamende va pfumelele constitutional court yi teka ematimba ya palamende va yi tirhisa palamende hi yoho yi dilaka hi policy kokwana hayi eku toloka emilawu lava tolokaka emilawu hi yo concord leswi va nga swi endla va concord kokwana shem a hi swona hi ri swi ta ku yini loko sweswi hosi Mokoena tanihiloko u vurile evuhosini bya ka Mathivela ndina va mhake hosi lava nharhu eka voho loko hosi Mokoena siku rin'wana a ku hayi ho ni cinca ndi vita hi un'wana wa vamhake lavan'wana vamhake va kwini eka mehe xa vumbirhi vuhosi bya ka Mathivela byi ta cinca byi nge he vi bya ka Mokoena vuhosi lava byi cinca because se ti cinceni swivongo kokwana sweswo hi ri loko u nghena khalanga eka ra wehe sweswi va tiva leswaku va nghena va ku phata njhani ka ra wehe swi hlekete kokwana loko se u cince xivongo u vita hi makoti wa mehe kwalani kaya swa ku va ta kwini va ta phata va kwini koko leswi hi ri a hi swona loko constitutional court a yi rhandza tanihiloko va pretenda onge va hi rhandza swilo leswi va tsandza hi yini kokwana swa ku va pasa enawu va ku hi ri sweswi eka nkarhi rin'wana ni rin'wana at least a ku ve munhu wun'we loyi a tirhaka a tirhela mfumo xa vumbirhi va ku hi ri la makaya a ya ha lavi hi ri concord swa ku vanhu va rila hi mati a ma ve koho eka nkarhi rin'wana ni rin'wana sweswo swa hi komba leswaku va hi lwela va lwela heka kambe leswi nga ta sweswi a hi swi tivi kokwana swa hi dlaya ene hi ri vanhu va ndhavuko vhele a hi twana na swona khalanga ni lava ku hi ta ya ka ku mi lulamisa ku endla yini hi swona n'we tanihi tihosi kambe hi nga se fika kwalano ni kombela hi tlhelela nyana katsongo endzhaku ka ku loko hi languta milawu leyi va khoto ya vumbiwa va yi landzelelaka va ri ku fana na xikombiso xi hi nga ka xona namuntlha va vuhosi ve ri xiyenge swin'wana swa timhaka ta mafambiselo ya matekanele na ku titsarisa swivongo na ku tswariwa na ku hundza misaveni a swi fambisani na swiyenge swin'wana swa vumbiwa ngopfungopfu kwalaho ka ku ndoda leyi yi fike yi ku hi mhaka ya ku nsati wa mina i wa ka Mokoena mina ni Mathebula loko hi aku Mokoena Mathebula mina na mina ni lava ta va Mathebula Mokoena se swi nga leswi khoto yi nge hayi a ni ngo ku na ndzingano laha se leswi hi ringanaka hayi na wena pfumeleriwa kokwana exivongo a hi xa mina hambi ndi ri munhu wa xisati exivongo a hi xa mina i xivongo xa tatana wa mehe ni ndyangu hinkwawo
loko ndi lovola ewansati kokwana a nga lovoli hosi Mukwena ntsena u lovola family hinkwayo hileswaku ku na leswi endlekaka swa xintu swa ti-ritual leswi endlekaka swa ku a amukeriwa a va phati ya hina la kaya loko hi mu amukerile hi xintu na ye u qualify ku endla yini kumbe yini ta kaya sweswi loko hi vulavula hi ti our foreign nationals ndi kala evito ra ku vita kahle ku ta ndi pfuna sweswi va tsake ngopfu hileswaku loko a ta teka n'wana wa khalanga o n'wana wa hosi Mukwena a nga ntukulu wa wena sweswi loyi loko a teka entombi ya mehe u qualify swa ku hi ri swa ku hi wa ka Mukwena na ye sweswi lexi xi kumiwaka hi vana va mehe na ye xi lava a swi kuma leswaku se i wa ka Mukwena na ye hi leswi hi lavaka swoho ke a ni hleketi kokwana swa ku hi leswi hi lavaka swoho hi ri hina kasi loko vanhu hi pfumele leswiya swa ku sungula swa ku swi lava vanhu va rin'we va tekana hi to a swi na mhaka swa ku hi swa voho leswiya hi vuya hi pfumela loko ku ta nawu luwa wa ku vana va 12 years loko va la ku heta pregnancy ya voho va nga yi heta va nga ku consult va nga hi ni nchumu hi ta swi na mhaka kambe leswi a hi swona tsundzuka kokwana ndi ri ri ntukulu wa wena a ku na xin'wana xingungumana lexi a va ku i polyandry laya a va ku munhu wa xisati a nga pfumeleriwa ku teka vanuna vambirhi hi hina hi ri contralesa na vandabezi ta hi nga lwa hi ku no leswi hi muhlolo swi nge endleki hi loko palamende swi tshika a wu pasanga nawu walowo na leswi swi endlaka leswi a ni ri va nyike 2 years swa ku va lulamisa va endla swi va kahle swi ku yini hi ri as long as va promoter a Roman Dutch law va la ku kandziyela customary law hi nge pfumeli hi la ku byela etiko swa ku loko na leswiya va ngo ku twa swa ku vanhu va ri yini va swi vitaka hi language yin'wana va ngo public hearings hi la ku ya va nga epongo hi va byela leswaku leswi a hi swi lavi swi nge endleki etikweni ra ka hina because na swo kokwana ndi ri ntukulu wa wena a swi hi pfuni nchumu hi ri South Africa swa ku hi pasa emilawu leyi va nge koti ku yi implementa kokwana a hi swona kasi xitsundzuxo eka mfumo wa hina hi ri a hi vukeli laha Zambia eZambia va sungule hi ndlela leyi loko mfumo wu fuma for 40 years laha Zambia va ze va relaxa va ku vhele hi hina hi fumaka la vanhu va revolta va ku no mfumo lowu leswi swi endlaka a va ha teki mandate ya hina va wu vota out hi ri ka GNU a va swi tive leswaku leswi swi endlaka hi nge swi koti va nga pfumeleli Concord yi teka matimba ya parlamente nkulu wa munhu kokwana se swi vula ku a va fanele ve ti yini laya tanihi sweswi mi nga kombisa a va fanele ve ti hina a hi na matimba ya teka xiboho nawu ku hava laha tikweni leri swi nga leswi hina hi na swibumabumelo leswi kambe hi swi yisa ka huvo yo endla milawu va ya teka swiboho hi leswi a mi ta swi lavisa swona kokwana loko wo tsundzuka kahle yo Concord yi ri loko ku ni nawu lowu nga pasa va nga consultanga vanhu va wu jikisa va ku no nawu lowu a hi wona because a mi twanga views ta vanhu swa ku va ri yini leswi swi hlamarisaka voho va swi kota ku teka decision ya serious ya ku fana ni leyi kokwana wehe mehe ntukulu wa wena ndzi ri ndzi vutisa wena va ku consultile ki loko va tani ni xingungumana lexi a hi no swa a va consultanga ndi hlamule kokwana va ku consultile swo hi vandabezi a va hi consultanga kokwana hayi mina ni yo vulavula hi swo ka xiyanimoya tolweni na tolo kambe ku va ta va ku matitwelo ya mi why va tala ku ni byela ku matitwelo ya mi ya mana mhaka ya wa swi tiva ku se ya kwini kokwana hi swo hi nge president ni palamende speaker wa le palamende na chairperson wa le NCOP a mi kombela yi khomeni yi le ku chayiseni movha ya n'wina loko yi chayisa hi ta vaviseka loko mi hala ku fuma pfalani mhaka leyi swa ku yi nga pfuki yi endlekile
sweswi hi ri ndhavuko wa hina kokwana wu herile a swa ha ri kona se ku tirhisiwa enawu eku destroya vuhina bya hina hi ri va-Afrika swi fambile loko ho pfumela leswi kokwana u nga hlamali mundzuku loko va ta ku sweswi khalanga mfumo u ri loko munhu a twa onge kaya ra wena wa ri tsakela a nga ta ri teka kokwana hi nge pfumeli ni nge pfumeli ni nga ni tata ni ta lwa kokwana ni nge pfumeli va teke kaya ra wena Ndabezitha Osimokwena ni byeleni ku n'wina mi kahle mi chava yini ngopfu mi chava ku yini hi ku swilo swo veri mi to langa loko mi nga swi lavi hayi a mi swi lavi mara loko lava swi lavaka va tshikeni va tindlela yaleyo kokwana vhele yi nge tirhi ndi nyike xikombiso xa le evuhosini swa ku loko onge n'wana loyi swi lavaka a teka evuhosi u tswala hi mhakhenkulu wa la vuhosini loko se hi cinca exivongo n'wana luya a nga ha qualify because na ye swi lava a cinca a va a nga ha ri wa ka Mokwena a va wa ka Mamiyani sweswi swi vula leswaku hayi a hi humeni swa vukosi un'wana na un'wana loyi a lavaka a teke because loko a ta ni xivongo xa yehe wa qualify ku teka leswi swi chavaka hi swa ku swi heta ndhavuko ni mafambiselo ya vukosi ni mafambiselo ya hina hi ri vanhu va Afrika va swi cincile hinkwaswo vana va hina va tintombi sweswi na voho va ta va le nghozini leyikulu ngopfu because hambiloko a tirha a ni xa yena loko ma mu lovola lava van'wana a ni vulavula ha vona swi vula leswaku va ta ku vo vana va Concord va ku hayi because loyi i nghamu ya wena na ye wa qualifya ku inherita hinkwaswo leswi u nga na swona because na ye se u teke xivongo xa la kaya hi wa ka n'wena kokwana hi nga swi pfumeli sweswo vana va tirha eku va hi ndlela leyi va ta tekeriwa njhe swi nge fambi kahle nkulu wa munhu kokwana ni mbutise xivutiso xa ku loko hi kha hi hetisela sweswi ku xana mi ya endla yini ku ya mahlweni kuza ni vula leswi i mhaka ya ku mina loko ni tshame laha ni tiva ku vinyi va timhaka ta ndhavuko vuhina tanihi maAfrika hi n'wina tihosi se leswi ku nga n'we ti-custodian ta hinkwaswo leswi hi pfuneni mi ya hi pfuna njhani kokwana leswi endlaka ndi ku rhandza hi swo leswi because kahle munghana lowunene u ni nhlahla ngopfu ku va ni muhaxi wa ku fana na wena xivutiso lexi xi nge vutisi hi mani na mani ndi khensa ngopfu kokwana ndi ri ntukulu wa wena ndi ri mehe hi ri Vandabezitha hi teke xiboho leswaku because i tata leswi va ngo i public hearing ku twa swa ku vanhu va ri yini hi ta byela vanhu hi va mobilize swa ku leswi hi nga swi pfumeli hi leswi nga ta swi endla swin'wana hi ta teka mhaka leyi hi ya hi lava review kokwana review because van'wana va ri loko Concord teke xiboho it's alpha and omega swi herile ku nge he vuli nchumu kasi loko hi se hi consulta our senior council va ri no swa endleka u kombela review ku va ka Concord yi ta ze yi famba yi fika kwalani and because va tele va mhani lava nga ni fonela va ku hosi Mokwena hi ready hi ta famba na n'we hi ri vanhu va xisati leswi endlekaka a hi twani na swona a va hi consultanga vhele hi nge swi pfumeli swivongo swa hina i swa bava wa hina hi nge niki swivongo swa bava wa hina hi niki munhu njhe va taka hi ku famba swi nge endleki vavosi ni mi tweli Ndabezitha khenseli swinene nkarhi wa n'wina siku ra n'wina a rivele rinene na mi kwaterile ku vhiki leri nga hela a ni ri boxu se loko ni ri boxu loko ni ka ni chayela ni vuya hala Polokwane ni twa ku heyi ku na ntirho wukulu le ka Mathivela le se loko ntukulu wa mhanga ni rambe a ka swi twa ku ni kwala ni tlhela ni famba no wu siya ntirho lowu ni kwatile Ndabezitha ni khomile kokwana ndza swi lulamisa nandzo ve nda wu tiva iseswo mingisero munghana lonene FM va lava hi bula na vona hosi Mokwena kusuka ka Contralesa va kha va hi pfuna tlhelo ra anga a va yimi na swona ku langa kokoloko va khomixini ya ndzingano wa rimbewu vona ke va ri yini andhaka loko hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 nhlekani
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Inte hizo mingisela Munghana Lonene FM ayisukeli makani hina ayisukeli hayi khona uyingisela nokona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku haxela wona tweak suka studio 1 Masingito Mall hi le Giyani eka nhlekani lowu siku ra kahle swinene vanhu va kha va ya hala na hala va hinda va yimisela mavoko van'wana van'wana va hetisela namuneti ai la tirhaka kona la ko kahle mani kahle imana nga heti nkarhi mingiselo wa mina hi amukela va commission hi va ndzingano wa rimbewu mulavuleri wa wo va kola enkulukumba Jabu Baloyi van'wana vanhu lava va rhandzaka ku tsutsuma swinene loko ku ri ku hela ka vhiki mi kuma va ri ku tsutsumeni va kha va ti olola se la ku ta twa ku ka mhaka leyi nga ka yona namuntlha vona va ri yini kala nga hleka Potpet na vayingisela Munghana Lonene nhlekani lowunene ni chava ku hlaya hungu leri ni nga rhumeriwa hi miyingiseri n'wina mi nga se vulavula kambe ni pfumeleleni va ni ri hlaya ni ku tiko ra hina ri rhangela hi mabofu a ni mi xisi leswi endlekaka swo nyanya ku hi mbombometa tanihi commission mi ri yini xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa ku ya hi laha nkulukumba loyi a ri ku kombeleni ha koho eka timhaka ta swa xivongo Potpet swi kambirhi leswi swa constitution constitutional court va nga swi endla na va commission ya swi amukela hi hleketa ku swi progressive aka ku ringanisa ka timhaka ta swa rimbewu a tikweni ra hina kambe a hi vuli ku loko ni teka xivongo xa ka Maluleke kumbe Ngoveni ni ta cinca mahanyelo ya mina ni nga ha gimbeteli vavasati ni nga ha dlayi vavasati leswi swi nga kona Potpet a swi tikisela vaxisati mostly loko va fane va tekiwa immediately loko na ku teka kumbe ka Ngoveni va ta ku byela ku 2 days later on va ku mani Baloyi instead ava vutisi na ku vutisa xivongo because a ku expectiwa munhu wa xisati ku tisa xivongo xa mbirhi Potpet leswi swi ta endla leswaku a swi endli hi lava va swi tsakelaka ntsena va lava ku cinca xivongo because mi ta tsundzuka na n'wina Potpet ku na xivongo nkarhi wun'wana xa pfula tindlela imagine ni teke n'wana president wa xisati kumbe ni teke n'wana ka Oppenheimer kumbe n'wana ka Mutsipi i mani va nga swi laveki ku a swi tiveka ku swi identify na wa ka Mutsipi you see swi languteni hi ndlela ya perspective yaleyo secondly mi languta van'wanyani va accepte timhaka letiwani a ku ri na actor yin'wanyana a humelela aka Sidingo ne le ka going ka good is nice va nge ila Xaxa a va tirhisa xivongo xa nsati wa vona na xa vona va hanya so va kona van'wana va swi tirhisaka swivongo leswiwa mara problem leyi nga kona Potpet i timhaka to lava va le handle ngopfu le Nigeria na le Pakistan i advantage ya vona sweswo loko hi nga regulate kahle ku va teka advantage ya swivongo because u ta kuma munhu aka vitana xivongo xa ka hina Potpet va ku Mahumete Khalanga Mahumete Mathebula and mina ngivutisi ku why xi kuma njhani xivongo lexi ta ku byela ku mina nsati wa mina decide ku teka xivongo xa so loko swi nga regulate kahle Potpet i problem tlhandla kambirhi culturally traditionally religious swi nga endleka va swi petition mara hina hi languta side ra gender equality ku a hi endleni swilo swi olova ku n'wana n'wanyana a va na right ya ku chuza leswi a lavaka swona loko ma ku hetiserisa xisweswo mi tiyisisa leswiya mi nga tshama mi swi vula kwala moyeni wa lowu kun'we a mi yimeleli vavasati mi yimelela ndzingano wa rimbewu hi ku loyi a ri mutwisiwa ku vava ka xifaniso lexi hi vulavulaka hi xona wa xinuna a va n'wi byele ku wena a pasini ra wena ku nge ngheni xivongo xa le ka ngamu ya wena yes and Potpet mina na n'wina sweswiwani loko hi ya ka Home Affairs hi ku hi lava ti-birth certificate ta vana va hina va nge hi nyiki va ta ku byela ku hi lava loko xisati ma swi twisisi xin'wanyana Potpet vanhu va ti-LGBTIQ+ A persons a va nga pfumeleri ku cinca swivongo based ka nawu lowu wa khale lowu nawu wu va nyika advantage ku loko mina na n'wina Potpet ho tekana hi ku ya rhandzana ri vavanuna na swi kota ku xivongo loko ni ri wa ka Masuluke mina na swi kota ku teka xivongo xa ka Khalanga
na swi kota ku teka xivongo xa ka Mathebula. So nawu lowa khale a wu va alela ene wu va progressive hi ndlela yaleyo ku langutiwa ku constitution ya hina yi ri yini hi timhaka ta sexual orientation na yini yi pfumela swin'wana na swin'wana leswi vanyitsi va fana va swi tiva ku South Africa a hi religious or cultural state. It's a constitutional democracy la vumbiwa bya hina i byona byi nga le henhla ka swilo hinkwaswo. So loko va kota ku twisisa kwalani Botpet a mi ta swi vona ku yes va nga sola va tikereka va nga sola va ticulture va nga sola mara leyi mina ni ti byela ku i moment na commission leyi nga ta dyondzisa swilo swa kona. Yes va ta hlekiwa va kona va nga ta hlekiwa Botpet. Sweswiwani Botpet n'wina loko mo xanisiwa hi mhani kaya mi divorce mi ku mi lava maintenance va ta mi alela Botpet va ta tlhela va mi hleka ka maintenance court mara nawu lowu tlhe wu hi nyika matimba hi nawu vanuna because vanhu vo tala va swi tiva vanuna ku mi hi nga va khomisa ti-partnera ta hina na lava hi nga tshikana na vona ni lava maintenance na mina i ni vula ku mara kasi vununa byi helela kwihi hi ku n'wanuna a nga fika laha kombela ku hlayisiwa hi n'wansati maintenance ka n'wansati. Swi kona Botpet ni ta mi nyika example ya mini Ndlamini na munhu loyi a n'wi tekini va ri Jones. Buti loyi i khota a ku lava maintenance because i n'wi onhele nkarhi a va tekela ku maintain va kona lava maintainaka vana va kona ene swi tele ngopfu a USA na kona South Africa va kona lava taka commission ku ni lava ku maintainiwa a na ha tirhi munhu loyi a nga wa ni xanisa a ka ha tekaneni na va kona va taka commission vavanuna va n'wi na va maintenance na mina a ni maintain na loko masiku lawa swi kona va sayina ni mabebi ene swi tele ngopfu masiku lawa Botpet swa humelela hi laha va xinuna va fanele va swi tiva va teka advantage na vona ku na maintenance issue ya maintenance Botpet yi ta pfuna case leyi ta pfuna because vanhu a va yi twisisi maintenance vaxisati va hleketaka ku loko va khomisa wa xinuna hi maintenance i responsibility wa xinuna ku humesa mali na yena loko xisati loko a karhi a tirha Botpet u pfuriwa account yo karhi laha hinkwavo va contributaka equally aka account ya leya maintenance so va kala va swi ku maintain va hleketaka ku wanuna hi fana a panichiwaka mara problem i timhaka ta well being ya welfare ya vana va vona vambirhi. So that's why kuma ku issue ya maintenance na ri tikhoto tin'wana va kota ku twisisa. That's why loko vanhu va taka eka commission mi ta twa loko a ta n'wanuna ku ni le ku tikeriweni hi fika hi n'wi byela ku i hakerisa ku yini timhaka ta maintenance i chenisa ku yini a ku audition ta swona ku va ku noti lona ta hina. This is how maintenance yi tirhisa swona famba khoto i kombela ku vevukiseriwa eku lowu wa xisati a nga contribute mara hi le ku holeni ka salary yo tlula ya mina. So hi sweswo swi tsakisaka milawu leyi ya progressive leyi na hina va xinuna hi le ku vevukisiweni ka swo tala ngopfu na leyi case yi ta hi vevukela Botpet ka swo tala ngopfu because vavanuna loko va tala ka commission i tlhela va byela vusiwana hi samuzi loko sweswiwani no ni nga mi byela hi swa birth certificate na mina loko ni vulavulaka commission ni tshama ni tirhisa position ya mina loko na yi kombela ti-birth certificate ta vana va mina ni lava ku no landa mhana vona la nga kona a ta kombelela i ta kuma ti-birth certificate and I had to do that. Somewhere kumbe nkarhi wun'wana yi tsala ti-affidavit of I like affidavit so loko mhana n'wana a va lovile loko no na xivongo xa mhana n'wana a swi nga ta ni antswela because va ta ku byela ku no ta ni antswela sweswo Botpet so mara leswiwa swa xivongo hi laha a swi tsakelaka a va ri n'wana na n'wana xikolokolo nguvu ya Pitori lava swi tsakelaka ku teka swivongo swa vasati va vona a va endli tano lava na ku solaka a va soli because va tshamela ku sola lava ka va nga soleki a va swi amukeli ku generation leyi taka Botpet a ya fana na hina generation ya vana va hina na vatukulu va hina they are very different ka hina va swi understand swa rimbewu no hlonipha that's why mi kuma ku vana lava yaka xikolweni kahle va kurisa kahle a va endli violence Botpet a va endli violence because va swi tiva swilo leswi va sungula na swona va ri hansi life orientation va kota ku twisisa na loko relationship ya vona ma swi vona ku vana va masiku hina va nga hi pfumeleli ka hi kula Botpet i va na chomi ya whiteside a va ku byela a swi koti va kokwana ku ni ku vona famba na n'wana ka manimani swi sukusela kwini masiku lama ma swi tiva ku va ku chomi ya mina i manimani chomi ya mina i manimani so those are the things leswi nga progressive mara ku ta va na switandzhaku mara tiva tiko ra ka hina ri njhani Botpet kwala ka switandzhaku ni kombela mi ni khomela yona ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni hi ku ni lava ku hi ta vulavula hi mhaka leyi mi nga yi vula na n'wina ku ta fanele ku va na vulanguti byikulu bya ku tiyisisa na ku vona leswaku ku
nawu lowuwani wu nga tirhisiwi vusopfa ngopfungopfu hi vanhu lava a va nga fanelanga va wu tirhisa mi ta endlisa ku yini tanihi khomixini ku vona leswaku mi pfuneta kumbe mi hoxa xandla ku pfuneta ka vulawuri lebyiwani kambe sweswo endzhaku ka loko hi hundzela loko hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela miyingiselo Munghana Lonene FM mfundhisi wun'wana va ni rhumela vhese yin'wana vujavu ve ri Isaiah 4 verse 1 yi ri nkombo wa vavasati va ta kombela n'wanuna wun'we ku tirhisa xivongo xa yena i swa bibele sweswo a hi leswi ni mi vutisaka swona bujawu a no hundzisa n'wina mi ri yini mi ta pfuna njhani ku nawu lowu kumbe ku va ku tekiwa xiboho xa muxaka lowu a khoto ya vumbiwa tolo swi nga tirhisiwi vusopfa lexi nga kona botphete i ku fanele ku dasana ku i nkarhi wo hi dyondzisana hi dyondzeka hinkwenu hi vona swilo leswi sungula ku humelela i ku tshama hansi na lava va endlaka nawu more especially hi langutaka a xiphoriseni hi languta na vona vafundhisi hi languta na vanhu va ka home affairs hi languta na va tikhoto ku loko muhlampfa a lava ku teka laha a fanele ku va na process yo karhi before a teka xifaniso i kuma ku mahumete baloyi teke makuwa mina mara makuwa mina a nga swi tivi vo loko kuma ID kun'wana mahumete sweswo the moment munhu we le handle a endla sweswo then bridge nawu ku fanele ku deliwa na yena ku na lava vasesi wa hina botphete va tlangaka makhadzi va tlanga madayizi va endla yini va kuma ku mali ya sasa 5,000 10,000 is too much ka vona va swi kota ku va nga xavi vito ra xivongo botphete a ku famba ni lovola ka home affairs then va suka va ka ti-TV program va ku a ni swi tivi swi endlise ku yini that process is a yi fanele yi culturaliziwa laha munhu a lava ku cinca ku xivongo then hi ko hi nga ta kota ku kuma vanhu hi ndlela yaleyo so nawu wa hina wu fanele wu tikisela so problem party ma swi tiva ku laha ku nga na munhu a nga na mahlo na tintiho a dyaku a fihlula ku swi tele ngopfu leswi swi nga humelela so nawu wu fanele because hi na 2 years ku regulatiwa swilo leswiwani one of it ti-lawyer ta hina ti-busy ti ku prepare ka maphepho ku hi swi vona so ku hi ku presenta situation ya so ha swi vona ku ta na ti-consequences ku na van'wanyana vavanuna lava nga na vasati vanharhu so loko va decide ku teka xivongo i ta teka xamani sweswo swi fanele swi kaneriwa botphete ku vulavurisaniwa because that's why ni vurini loko minkarhi yo tala loko hi vulavula ka Munghana Lonene as much as hi vulavula a hi religious state or cultural state or traditional state hi democratic state so loko na loko vo khota bibele na twisisa leswi va swi vulaka mara problem i constitution leyi governaka hina hinkwenu so kereke sweswiwani a yi ngheni helo lexi nga kona i ku vafundhisi va nga tekisi vanhu va nga swi ri xoku leswi va swi endlaku swi le ntiyisweni na kumbe swi le ntiyiso koko hi ta sivela mara hi ta vona hi ti-white paper leti nga ta huma na ti-green paper leti nga ta humaka hi ta commenta hina va commission mara the bottom line hi swona botphete va vulavula ntiyiso mfundhisi ku ta humelela nghozi yikulukumba ngopfu loko swo swi nga langutiwi hi ndlela leyinene se mi hetsela mungwini bujavu hi mi twile tanihi khomixini mi teri mi ta hoxa xandla hi ta hoxa xandla mara leswi hetelelaku hi vula swona hi lava khomixini ku leswi swi va pfuna ku hinkwaswo leswi swi endlaku hi olovisela van'wanyana vanhu na hina vaxinuna hi olovisela leswiwani a va swi teke in a positive way vaxinuna ku milawu leyi yi cincela ku hi ta pfuna van'wanyana na lava va rhandzanaku swa rimbewu rin'we va ta pfuneka na hina vavanuna hi le ku olovisekele ka swin'wanyana ku xikolokola nguvu ya Pitori loko ni teka munhu wa ka Ngoveni i fanele a cinca xivongo xa ka Baloyi a decide ku tshama na xivongo xa vona a nga fosteriwi munhu a decide ku a eda xa mina kumbe ni eda xa yena sweswo swi le ka hina hi twananisa ku yini n'wana n'wana a vi na choice n'wana n'wana a vi na ti-right na timfanelo leti a fanelaka na tona that's why kuma ku na vaxinuna leyi ya maintenance yi fanele mi kuma na loyara le straight botphete ka Munghana Lonene ka Afrika wa vulavula a ta ta mi hlamusela ku maintenance yi tirhisa ku yini vaxinuna va pfunekisa ku yini loko swi tike that's why mi kuma ku swin'wanyana swa hi tikisela botphete vavanuna leswaku n'wanuna i head of the family n'wanuna i ta provide what if n'wanuna a luzekela hi ntirho so those are things leswi vavanuna va ka hina namuntlha na loko ni heta lani va fanele va hi bela mavoko va khomixini ku hi le side ra vona a ya vulavuli va xisati ntsena na vona ya va nghenisi na mi twile bujavu ni khenseni nkarhi wa n'wina ku khensa mina makwenu
Akens va bula na vona i buti Jabu Baloyi va vulavulela khomixini ya ndzingano wa rimbewu ya Afrika-Dzonga va kha va tisa tlhelo ra vona tanihi khomixini hi ndlela yaleyo ri na nkarhi hi ta twa kun'we van'wani miriyeni ku fana na loyi a nga ni rhumela ka X ni vona mani la i Basani Hlungwane u ri Botpet swin'wani a swi endlangi ku za na mpfula yi nga hani mina mpfhuka ni beburiwa no sungula ku twa mihlolo leyi xivongo xa n'wansati xi tekiwa hi n'wanuna mihlolo i Basani Hlungwane. Calvin Maledza i Hlengani ra vuswa u ri me leswi a ni lava ku vula swona khalanga i ku loko a ku ri bolo a heta ku laveka VAR video assistant referee ka mhaka leyi i tirhisa X ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta teka wemiyingiseri kwalaho nga koho ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 002 543 kambe ntsena andzhaku ka leswi xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula mara va ka hina ku na ku ri ku vuka ka rhumela xithombe loko mo ya ka timeline ya mehe ka X xa pato rin'wana ra kusuka aka nsavulano ya Giyani ku tsemekanye dinyoka hileswaku wa swi vona ku la tiko leri ka ha ri na madinyoka lamamulu ku ku kuma di nga ku minta n'we mirini a hi amukeleni lomingiseni ni hleka hayi njhani hi pfukeli bota mina minjhani me hi pfukile na angula kwala ka xivongo ntlhanelekanyana mavonelo nyana hi ndlela yin'wana ni va twini Bojabu ne mara ni sure ku na vo leswi va vulavurisa swona va pfumela ku constitutional court decision leyi nga yi endla a yi kahle like it's an informed decision making majiketi hi ku na vo va vula ku decision liya ku ta va na switandzhaku swo karhi leswi constitutional court yo ka yi nga swi langutangi ku swihoxo swa so kumbe ti-problem ti ta va kona ku ya mahlweni so vo ya mahlweni va teka decision leya leswiya so va swi tiva na vo ku a yi kahle yi ta onha tiko hi kuma la South Africa a hi we are democratic country mara ni ku na tindhawu leti ku tirhisiwaka milawu ya tihosi ya swilo hi ndlela liya so na voho va swi tiva ku swilo swi fambisa so voho loko va ta va fika ku milawu leyiwa a yi cinci yi fambisa so ni twa swi nga ri kahle hi mavonelo ya mina hi ndlela leyo kambe la swi onhake kwihi ku fika ka kun'we na mi ze mi teka xiboho xa ku Bojabu vo ti vulavulela ni twa leswi vo va nga swi vulisa swona ene va tlhe va swin'wana mhani nga swi tekela nhlokweni mara vo va swi phikapini ku amahlweni ku ta va na vanhu lava le handle va nga ta fika va cata na vasesi wa hina kumbe vanhu va laha va cinca swivongo va ku vo un'wana kumbexana wa ka Baloyi se wa ka Nukeri and constitutional court swilo leswiya a hi swi vonangi ku sweswi wa hina problem swilo leswi swi le ku humeleleni vanhu lava le handle va le kuteni la South Africa va cata na vasesi va cinca a va cinci swivongo mara vo cata hikuva vo va lava ku va ti-South African citizen so swa ha ta affecta hikuva ta cinca va ti-South African citizen va za va tlha va tirhisana swivongo swa hina masweswesi se swi ta onha yini loko va cincile va cincile hi loyi a ri Mohammed se i Maluleka se swi mi onhela yini swa onha hi mhaka ku mata loko hi vulavula hi xivongo hi vulavula hi nchumu wun'wana wu na ntikelo wo karhi masweswi loko n'wina mi ri wa ka Baloyi mi kuma ku ya ta munhu a fika ku wa ka Baloyi swilo leswi a swi endlaka ku ri kahle kahle swa onha hi Botpet swa onha swilo leswiya a swi kahle nemetweni botome hava ke constitutional court yo fe yi lunghisa yi endla review ka decision leyiwa ya yi lunghisa kahle a yi basanga nemetweni bot cancer 0860 002 543 nongona kwe Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukele n'wana mingiseri i nhlekani ahe amukela n'wina ahe papa se la hi vulavula hi military ani mi twangi papa hi vulavula hi military la swi nga leswi loko mi nghena ma tiphata xivongo xa Khalanga ya se xivongo lexi va vulavulaka hi xona a xa nsati loyi xa mani loyi phela
i xa papa ye ku landziwa family tree ya papa nsati loyi se family tree ya papa nsati ma yi tiva a ti nsati ta ti byela ku ni n'wana mani se na n'wana wa mina i ta ku ni n'wana mani a ka nghenisa na nsinya waluwa se family tree ya ka khalanga yi ya kwihi a ni ri mingiseri vanhu lava vo swi lava na swi vula ku a va ha yi lavi liya yin'wana family tree vo ka va nga yi twisisi va yi twisisi sweswi a hi nge sweswi ku vulavuriwa hi vuhosinkulu va ka vukhari va ku yini va na family tree vanhu va lava hi ku va ka vukhari loko va ta tshinelela lavan'wanyana va fanekele va tiva family tree ya vo swa ku lava i va rixaka ro karhi se n'wina mi ya nghenelela aka xikwambani no nyika xikombiso ka xikwambani mi xikwamba xa mhunti swi ku yini a mi swi tivi yi lava ku mbala oversight mara kambe a hi languteni xiyimo lexiwani ku a ni nge vete loko n'we mo langa mi ta langa swona loko mi nga swi lavi a mi nga swi langi swi helela kwalaho ni nyipile kwi nyimpi hi leyi munhu i langa a nga twisisi ku a hi ku langa ntsena that's why ni swi veka ku na family tree yena i langutisa kwala sekeleni ya langa kona kasi swi nave ngopfu that's why ni ku xivongo lexi a xa mani loyi ene mani loyi i na mani le kaya leyi i na vatswari vambirhi mara xivongo lexi a xi tekaka xi ta mi nyikaka xona n'we mi rilaka xona swi nga endleka mani loyi na yena nkarhi n'wana i vita xivongo lexi hi xivongo xa mani wa yena a nga viti xivongo xa bava se mu kuma xivongo jeri mi tlhuvekela mi nghena hayi ni mi tweli papa ni mi tweli hi mi navelela mukateko a ni tivi n'we mi ya teka xihi xivongo mina a ta teka xa goveni ni nge swi koti ni mi tweli papa ni khensini na n'wina ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na fm komba ndlela a ni ri ka le khale ka palamende ya Afrika-Dzonga namuntlha le ya Gazankulu kahle ku na mingiseri wo hetisela loyi hi lavaka n'wi teka ni ta vuya ni mi byela ku ni voneni loko ni ri le a hi amukeleni loyi nhlekani ahee khalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile a khensa mi ni ta nola ta sungula hi xivutiso hambi nhlamulo no ka ni nga yi kumi ni vutisa vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga ku ho tshika tiko ra hina ri mbombomela na hi kha hi ri vona na oy ri mbombomerisa yini la hi sweswi swi nge le ku humeleleni mara a mi swi voni ku vanhu va lavaka ku milawu nga va ku ri na swidzahadzahani sweswi va swi dzahaka hambi na loko ku ri ku khalanga a ni vulavuleli ku tsakisa a swi to ku mi nge yi mina ka leswi ni vulavulaka swona mara a ni vulavuleli ku tsakisa n'wina ne tiko ra hina nga ku nyawupi nga ku na kwale ku vekiwa ku milawu nga ku ya dzahiwa se le ku ti vutiseni mintsero wa mina ku loko ku pasisiwe nawu vanhu va dzaha swin'wana hi ku a ni ngo nkumba loyi na yena a swi lava ku a pasini ra yena ku va na xivongo xa nsati wa yena n'wami swi lava tshikona swi herile xiphiqo yini mara i kona n'wanuna loyi a nga ta yimisa voko ku mina la ku teka xivongo xa nsati wa mina i kona ni chava ku mi ta hi tengisa hi ku heta ze yi vula ku va koho van'wana a mi se tshami va twa vana van'wana va ku loko mo languta matimu ya khale ka president Nelson Mandela right mi languta ku a va ri na vana vangani va xinuna mi ta twa va ku i wun'we ku na vanhu van'wana va nga tekiwa vana va vona va nga tekiwa mara vana vatukulu va vona va ha tirhisa xivongo xa ka Mandela a mi swi tivi sweswo na swi tivi se na nuna wa kona loko u humelela ku na mina la ku teka xivongo xexiya se swo pfumela xiphiqo iyi mani hlamali hi le Afrika-Dzonga swin'wana na swin'wana swa humelela mkhalanga khese ri vutomi ra khese sweswo mitsero munghana lona FM a hi ta va hi ta gimeta kwalaho
hi ta gimeta kwalano ku na van'wana va ni hlevela ku a ku ri na ntirho wa ku simeka ximfumo Tshwane University of Technology la a Giyani vice chancellor a va ri koho na van'wana va chaviseki a va ri koho laya ku vona ku hi mpela timhaka ta ku pfuxiwa hi vuntshwa ka miako ya Giyani College ku va yi va Tshwane University of Technology se swi sungule ximfumo se mi nga ha gunguli se swi vula ku swilo swi famba kahle ni ri a ni ri laha ka khale ka palamende ya Afrika-Dzonga ya Gazankulu namuntlha ni ye ka ndhawu ya vatirhi Department of Labour ni ta tlhelela kona na sweswi ni ya kuma ku na vanhu vo tala laya va ngo lo yima va nga ri ku pfunekeni ve ri system ya layitha yi tima yi layitha yi tima se hi la ta twa i va mani lava tirhanaka na timhaka ta ti-systems ta ka labor ku va kota ku va pfuna ku swi swa vo swi va olovela ane se mupani ni fika kona ni kuma sesi laya va ka Mathebula le hofisini ya va ni komba tihofisi na matirhele va kombisana na leswi swi va tsakisaka hayi swo ka swi nga va tsakisi a va vulangi loyi a nge te ni n'wi rungula moyeni nongonoko Afrika wa vulavula hi ta ku gemeta kwala mina ni khalanga Pat Mathebula a ni famba na Sunduza wa ka Minga a studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa hlayisekani vana siku leri na nani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela